vegetarijanski đuveč sastojci za vegetarijanski đuveč, 1 ke crnog luka, 6 bamija, 1 plavi patlidžan, 2 šoljice pirinča, 1 veza peršuna, 1 list celera, 6 paradajza, 4 krompira, 2 tikvice, 3 crvene paprike, šilje, maslinovo ulje, biber, aleva paprika, so. Vegetarijanski đuveč se priprema na sledeći način: svo povrće dobro očistiti i oprati. Luk i 3 paradajza iseći na tanke kolutove. Peršun i celer sitno iseckati. Sve pomešati pa posoliti, pobiberiti, dodati alevu papriku i opran i očišćen pirinač. Đuveč premazati maslinovim uljem, pa u njega složiti pripremljeno povrće iseckano na kockice. Preostala 3 paradajza iseći na kolute i poređati kao poslednji red đuveča. Preliti maslinovim uljem, doliti mlake vode da ogrezne i peći u zagrejanoj rerni sve dok sva voda iz povrća ne ispari. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.